nga pukis ti kayat mo, Lin? Diya sigud nga pukis kon mare. Makaamukan. Kahit amon diya maibagay iti narakab nga rupak. Papintasan nak nga perterme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupam, Lin. Ngam, apay no padasam mati Shaggy. Sige, makaamu ka, friend. Basta maibagay kanya-kanya. Diya pukis nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pilagulimat! Kuddutan ka makitam! Ha? Diya kabsat mo da diya, mare. Veron, apay ngongong tamti ka anakak. Anyat pasol na. Masurunak! Tila pagpagatang na! Awang nga kwarta! Agulimag kan kunak na may sa! Ay! Di ka Veron, di mo layatan iti baot, Anyat na muna nga, Dwa na titawin na. Anyat kahit nagatangin ayan. Gumatang kanoy ti ayam na! Ken mangan kanoy ti ice cream kawang magkwarta! Ha? Atoy, ala, inkay katanganan, ading, tapno agtalnan, alaang pay laang ti dwa gasot, Umdas ayamat dayta! Kurang Anayaw mo na limagaso, tigatang ko iti sidaan ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod, Adtoy, ala, inkay katanganan ni Balong iti ay ayam na, takaasimot niyag sang sangit. Talaga nga nalayang kangagpukis, friend. Iso nga kayat ko nga si katimang pukis kanyak. Talaga nga papintasam teropak. Ay na, kasi ti kanayon ko nga ibaga. Talaga napintas ka. Sigud na napintas ka. Dato ti bayat ko. Bagi monte supply na. Anya? Allah, imbis asyak ti mangilibrikan ka. Lin, ay saanan? Ay na, agtala ka man. Amok tirigat mo, iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok nga awan maigigam ang mga kwarta, iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman nak, Lin. Nagsaya at kaunay kanyak. Unata na saya at kamat kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso, nga mawan mati maigigam ang mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maasyanak mat ngamin kadagiti kakanak kak. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot tun kinitatang ko. Ay, nasaan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imot. Ngam, panunutam matibagim Nalukay ka nga minunay kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-ititid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatanam na maanda kanyam. Ay, maasyanak kadakwada, Lin. Ngamin, awan nagkadalan da. Kat marigatan da makastrik iti trabaho. Ay, nasaan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan kamat nga nakaturpos iti kolehiyo? Nga madamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadala mo no awan no talaga nga disidido ka nga agtrabaho. Adu ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir kan kuana no panawam? Kadya asawa ka. Dagdagam ngamin taiso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin na doon nga imbagak dayta ngam awan dengdenggan na. Di nak matikas kaso. Pagabrodam ko maaya. EJ Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado tapno sana masayang ti kwarta. Wan manong, ikari, no adda akto ni Jabrod, agbayad akto adagos ken ka, apaman ngagsweldo Apay nga kasta? Unfair ati kasta nga aramidan. Tulungam ni Veron? Ngamsyak? Saan? Katkabsat na kami matadwa. Marvin, una enta kumapay ni Veron. Tabarang maka-abroad, tapno sumayat matan ti biyagda. Isyak ati una ang matulungan, talalaki pangaramata may ti kwarta aya. Pag negosyo ka, ay, kinapudno na. Awan kwarta, Marvin. Aglunak pa ilang iti pag-abroad ni Veron.
Nayuna mon atilon mo. Taylak aman nak, kabagis. Marvin. At da paborito makapsat. No di nag-idiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagis. Ay, sige. Bayam, takitaag no kasano ti pamayiak. Veron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Manuabulan yung tinapalapas. Di ka di pa ag-flight? Pagkawanin nak Manong, ngam na peki Ano ya? Kasano na peki ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyan. Saan ko ngayon tuloy tinag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, ada recruiter ang nangawis kanya. Napeke akmatan. Aniya? Kasano nga notem? Sabi inutuutang ko lang ti kwarta, Veron. Jak mating gagara, Manong. Jak nagayatan. Sorry. Dahil tangamen, timatikan ka, maray. Itad ka nga itad iti kwarta katakiti kakabsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Veron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Nawalda sa aminin! Unay mo't nga minan dagidya kakabsat ko ay nga mala. Anya nga rod. Tulungan tapno mabayadan mi dahil nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan na ka dagijay. Awala tamo kaon. Nan, kwarta man giday. Dahil naggumatang iti sinan. Adda si da na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ko. Ikan lagi ti limang asot. Nabartek kayo, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di lagi ka niti kwarta. Maray, anya sirbim ba single? No imutan nak nga, ma'am. Ay, lagi-lagi pa ma. No saan nagabukan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Alala, ikanak iti kwarta. Wano aglawak. Burakag amin na plato kas kanabasaw. Pati sarming titawa, burakag. Mabit lang nga rod, tatang. Si Kamot Gayam, Lin. Nakapasyar kamat. Sumar ka? Wanta, awan mo't gayaman di parlor mo iya sentro. Awanan, Lin. Inla ko takin kukwa. Isong awan trabaho kitan. Kasano ka nga ron tatan, friend? Problema nga ron iti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad da. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daduma parlor. Kompleto damat kanon. Ala, bayam ta agda magakadagita amamok. Barang adati pangisar kandakan ka nga trabaho. Ure babaunin ditan, Lin. Basta do pagtrabahuan. Kaya't mo tagbalin nga babaunan. Ay katwin Nasasaya atin ti adda. Ure basit ti sweldo. Ngamtay awan apolos. Kabagis, adda amok a-fly now pay later. Ag-apply kay Jayan. Ag-abroad ka kiday. Unmat nga min, Manong. Manumatlat sweldom kas babaunan dito ingay. Saan nga na sa parakan ka? May mayat na ag-abroad ka. Nakastre ka kon kas babaunan. Ano saklaingan? Basit nga rod ti sweldom dita, kabagis. Ag-abroad ka kiday. Uray tawan mo ti kastusam. Ta fly now pay later dayay. Unmat nga min, Manong. Naimbagkan ka at single ka.
Da kami nga ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagriga ta panawan dagiti anak mi. Si ka taga abroad, ta single ka. Si kalangan dinamnamaan mi ang makatulong kada kami, Manong. Wan nga rod, amumat nga awan permanente at trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto. Saan da kanto abay-bayan, dagiti kakanakam. Isudan to timang taripatokin ka, iti panaglakay mo. Sana tilagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kas makita mo, siyak lang tinangitulod kin ka dito airport, ta sadot dagi niya akakamsat mo. Panunutom dagi tarigat ka, alak ka. Numabalain, jak kaya ti agbiyahe, ta maulawak. Ngam, inkar karigata, kapukin ka. Tatang, may kawaak. May adayo akon kada kayo. Talaga, kasta? Haganos ka. Ulitay, siyak ti pauitam iti kwarta, ha? Tasak to timang ti kwarta kadag iti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Mala, happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldo. Anyamatan, di upay lang amin ibagat agpaisaw. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari ti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga rod. Apay aya adidak patsain. Jak to pa'y makasinsidan iti na imas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari. Biron, ibagaman tagpaisaw. Ay sus! Di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan. Nakalipat ang di kabsatyaw. Awan utang na na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa na nga gabraud. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbi na mata single. Tadi na tayo amo atulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguro day jay. Ngam, pangususaran na lang at iti kwarta na ngay. Apay adi na tayo malagi papawitan. Malah, bayan niyaw. Tano umawag. Pagong taktuman. Kimutunga kaon. Tawan maigatang iti makan. Uray dagiti anak ko. Awanan ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapada tayo na. Ay, unay matindi kastoy. Magkapaaburido, tawan kwarta na. Di ako magurguraan ti kapsat yun. Apay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guran yo, kararagan yo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan. Nga mga no adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga sanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan nyo, wano guraan nyo. Kararagan nyo kit di. Saan ko mga tilang magimulan nyo kanya na ti pampanunutan nyo. Panunutan nyo mat ati rigat na ija abroad. Manang Lin, imbes nga mang namnama kayo latan iti-itad na. Agtrabaho kayo. No, kayat mo. Ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay at trabaho ti pangisarkam kanyak, Manang Lin. Helper ni bayaw ko iti truck nga manmanihuan na. No kayat mo, mapangkay jay tao kay matiswildom ijay. Sige man nga rod, Manang Lin. Apag iso ngamin nga pimanaw ti sigod nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, tawan ng tinamnamaan nyo iti kapsatyo. Hantayo nga mo no, dadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmutan nga agpareknan. Sapay ko tawan, Manang Lin. Makonsensyaak, no adadag sa mapasama ken kwa na. Isak ti kang runaan anang pilit ken kwa na nga agabrod. Agyaman na ken ka, Lin. Gapo ken ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na.
Masapul nga aramidam ti kastoy, tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Diyak ngamin magustuhan ti aramida, handa man lang nga mapanunot ti rigat mo ita abroad. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta. Basta ti imbagak kanya da. Abangan no adanda kas nga napasama kanya. Isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado ngagdandanag da. Bayam nga agdanagda. Tapno mapanunot da matibidot da. Lin, Pangkitaan ano napatag kamat lang kanya da. Adaman kwarta no awan. agyaman na kiti panangisakit mo kanyak, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit. Kat jak to nagsubli dito'y abroad. Maray, dakan. Uun, tatang. Kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo na yan. Arakupan kayo man. Ko mabidlaeng. Kalaat sa ti panagawid mo Uun, tatang. Kadya ko nagsubli iji abroad. Anya, le, apay ngay. Ako basta, diya ko nagsubli, tatang. Le, apay ngay. Anyalat ko dito yan ngay. Agparlor ka manan aya. Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga rod dito ngay. Agi na naagpay, tatang. Anya, apay masapol? Ay na, sa arin niya oso da ita, inana na ita. Tanarigat ti biyagan. Malaksid no aginanakan itag nanayaon ta isaw. Ha? Kat, agnegosyo ka nga rod tapno dalat tapag sa pula, manong. Uun to, saan pa nga ita? Tagi na naagpay, Biron. Kat, adon ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan ni tinabayag. Awan, Biron. Tada na nga ramata kiti kwarta. Ni, nangaramatang nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan limod a mansyon mo? Awan, adi. Kat, apay ngay, nangaramatang nga ro iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinutuhutan na ka? Inintad mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Biron? Kat, ayan nga ro ti urnong mo. Nangususaram manong. Di mon problema, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok da ita, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makit-kita rumor iji balayo. At da ije balay agpadpadakal. Maturog manganlat ko na. Ibagayo nga minatag trabaho. Apay nga minanagawid kat nakabroad lang arudan. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Jakam mo si madot mo tanda jakab satyo. Masurudak. Masikura nga mangkit kita ije balay. Jela agil ilad tar aramidin na. Agmalmalem nga agil ilad. Kat, mandaran yung matngamin na. Ay na, ungetak nga unget ngam awan medengdenggen na. May stress aklang. Nan, tasyak man ti mapan mang sermon kan kuana. Uy, Manong, agring ka man. Manong. Bigbigat na nakailad ka. Apay, awanan terapap mo itibiyag. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang agtrabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na tas ikatikad kadwana titi balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo maramidanan. Uwan. Agpaimbagag pa'y, Biron. Apaman niya gimbagag. Agtrabaho aktumatan. Pambar? Sa bagay, kastamot na talaga ti kanayon nga rason nagiti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga oray saan mat. Ngam, ti kinapudno na,
Talaga masadot dalang agtrabaho. Ay, sus. Urahan kan nga agawid, mare. Agyan kan ito'y balay, ta siyak timang tulong kanyam. Agyaman na. Lin. Idak man viit, Lin. Maulawak manan. Ay na, kakaasi kamat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw kamatan. Kas ano, nag-follow up check up ka. Saanan? Friend, tanay busen ti kwartak. Kastoy kon. Urayak lang ang tikideng ko. Tutal. Awanan ti patagkoy ti pamilya. Ay, ala, saan hanggang agsawa iti kasta. Ay na, ada ka asin niya po Diyos. Patsak nga na ka nga baybayan. Bayam, ta, sumapulak iti mabalin nga pagpatulungan ta. Tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanan, friend. Tadyak kaya tamay na yun nagpay pagproblimaan da. Anya? Ha? Masapul nga ibagak. Siyak timang ibagak. Dato ti findings da iti kabsatyo, Marvin, Biron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya? Masapul ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siya ka. Pangalaak nga iti kwartak. Nagaduntupay nga utang kon. Di nakarkaron yawan kwartak. Kat agtitinulong tayo Agsulisit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agrimedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka. Aduter aramidak. Di nakarkaron kanyak. Adaw ti agur-uray at trabaho. Taludyak ag trabaho. Awan met lamutan. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo. Ngam kastapay lang ti sa uyo. Ha? Idi napig sa pajagayam ko. No agkid daw kayo iti kwarta. Itad na nga dagos. Urawan mabate para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan niyo matati ado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanya yo. Dandan itad namin nga sweldo na kanya yo. Sanlangan nga nagpawpaw edi adan rek-rek na na iti bagi na. Taingat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay so ti agkasapulan iti tulong yo talikodan yo. Kapamilya yo pay matngaron. Anyat klase yo nga tatao? Napataglang di tao kada kayo no ada pa kay ranudan yo. Ngam tatawa ng kwarta na kasta kayon. Akaslasaan nyo nga kapkapinano. Ala, agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglagi pa nyo nga narigat ti makarma. Manong, kumusta kan? Grabe matgaya mantikim mo tungam. Kan, nagpusyaw ka. Mayatlat tamat. Agyaman na kay may kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays, nakakaasim at tuntilangam. Italaan na ito ay patsing aging bagag tumatlaan. Anak ko, pakawanindak. Kolak no, agpampambar kala ide. Pakawanindak ko ba? Uri siyak. Pakawanan na ko mamanong. Diyak ninamnama kas titi pagtungpalam. Sapay ko matama pakawanda kami. Ado tinagkurangan mikan ka. Ala, gustuhan. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pang-aasiyo. Saan ta kasangitan? Tas ibibiyagak pailaan. Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo, Manong. Patpat kanda ka. Kandimi kaya tamapukaw ka kada kami. Pagyaman.
Pat-pat dyan kayo matunay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.